Hai menaze gima I zai hai menaze Zeme man sage klum delay zai I awang remnen mai kna keu zikrib Zeme ngeu ti kumchana zang kai ke chum summa gi de regu man sa Zeme ko gna hai mena hange polia ge de radele Zai the Central Board of Secondary Education CBSE menesa za namai kna keu zikre mingeu tingkum chana jang kai chum summai ge Central Board of Secondary Education class kreb nai class kreb knagu exam za namai kai chu gudle za ka chudle zai I Central Board of Secondary Education CBSE exam board kumchana jang kai chum gu kai ra me zemna me plan te za lakhim re te set me la mule za cheu zai country kai suruk so ke mena ipo exam za kai gule za sali zai ipo Central Board of Secondary Education CBSE kumchana jang kai chum board exam kai ra bze kna keu zikre mingeu gena kram keu zim ngeu ting kumchana jang kai chum rea kai changole za ka chudle za ipo CBSE class crew examination kumchana jang kai chum gu ge subject plan reaksna za srug la le za cheu za CBSE class crew kuna exam kumchana jang kai chum gu kai ra ge subject plan hai ke za kremingeu la le za sale Zai Nagaland Dimapur SST New Field Check Gate ge Dimapur Zai Nagaland gu police mena kacharangkang laks kuiza changraksna za mingeu tatiba kna keu zikre za kachum tingkum changna jang kai kachum mai ge nimpad dele za kachedle za ipo kacharangkang SST New Field Check Gate ge laks kuiza changraksna za mingeu nimpad za West Police Station ge pegai dele za sale Zai Nagaland police mena sa za ipo kacharangkang lamge za PA za twinchi chakai da ge ipo kacharangkang za SR Treasury Officer DMR time te ta college sali Zai Nagaland ge hanai kumting kum chana jang kai chum assembly election bam rablam gine Indiram National BJP President JP Nada Nagaland gen janai kana ke zikrim dai ting kum chana jang kai chum dam mai ge wang ke changai je Nagaland BJP gu manifesto lia gaidle Zai I JP Nada ne hanai kumting kum chana jang kai chum manifesto BJP gu lia gai bige mpui mi mpe mi hanaria me banai mpui nungu zai haluta temgu zai state ge development di chunto chura bata lam ge misonga zate wangra hangya lia gaidle je cheu zai children mak je lo ge ai ra heuki ga plam ge du tai wangje ge ki je pegar hangya banai naga identity je culture je tai to chura hangya lia gaidle je ka chedle BJP ne hanai kom election bam ge power te dai dinao zane JP Nada na Nagaland Kohima ge wangkyo changai je party mbogu manifesto lia bi ge party lam ge na leader psui temer me cham cham me banai chuna state BJP president Timjen Imna along ne du wang changai dele za ka chedle za chuna Nagaland ge BJP ruling te ge NDPP minai rolu za te islamui za hanai kom election bam rab ge du NDPP binai BJP mina rolu za seat rex rok bam rex rok ge ntagu za chige NDPP mina seat hadai te gu za BJP mina seat nkai te gule Zana Indiram Delhi Matron Kulo Nazafgar area kachebe bamge MP mi peting kom kaisur ko nem puimi magda ko ze zaim puimi miram ze ngya da hangene pakang puigim sing be pui peting kom kai kana ko ze dei chalu ze freeze te ka ge be bung lung ge ze kai ni be ze police mena nim pe dele ze ka che dele zai chi gene police mena chi peting kom kaisur ko puimi ze dei che be pe du nim ni dele ze sare zai che po pe zi ze Nikki Yadav ka che dele zai na Nikki Yadav peting kum kai sro ko na pakang pui gim sing be pui pating kum kai kana ko za de chat bi hi ge gari ge de be te blog phone charging te be data cable riana be gwanga kak lu za de chat ni de le za ka che de le zai pana che pau pui pakang pui gim sing be pui za de chat lu be changa be gu ka chai pum za pram klo matron klo ka che be bam ge te wang lu za fridge bung ma te ka ge be bung lung ge za bai gai ni de le za sale zai chi ge na police mena chi dau dai lu zen chi ka chai pum ze lu pe lu ze chpo pe du nimni de le ze sale Zai Russia country Moscow capital city ge harai tebro ge pasuite zabam be Major General Vladimir Makarov a former Russian Minister of the Interior and Deputy Head of the Main Directorate for Combating Extremism kachebe peuze purunna pachu gimina pege kapkai luze chai je pikigene ngawdaw de le je kachule zai Major General Vladimir Makarov kachebe pe gadi blam ge Russia go President Vladimir Putin ne raw gaidele zai pasuisia be
sam aibugu Zemena Major General ze gadi bzigene pegai chirun mang ze pikibo mazdu gnui gaidele ze kachuli Zai Indiaram Union Home Minister Amit Shah ne naikum tingkum kumchana jangkai ke chum Tripura ge Assembly Election bamra blam ge BJP mene duang dai singule je plungdi tauze full confidence ke ne lia gai dele za Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah ne saje Tripura ge naikum tingkum kumchana jangkai ke chum General Assembly Election bamloi swai kai je chaugu party mene duime ka chube seira be mai zai lia ra be mai tingna anchat kreu kuna hi changmak bsoge BJP mene duang dibze chipe dudle je sali zane Tripura state ge naikum election bamrap ge BJP banai Indigenous People Front of Tripura mene rolo je seat ringem ge nthagule je ka chedle zai Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah ne saz Tripura ge election bamrap lam ge Congress manai CPI me rolus du duirabe punida ge position ai party mze te korabe gale je ka chele Zai Pakistan country ge naikum tingkum kumchang na jang kai ge chum kum ga klak siap je plan and to dip zigene za Pakistan country je economic crisis country chang dip zigene chuna Pakistan ge mali plan and to di zela muidle je ka chedle za poro ge mali in to kang ki je mil ka tum tung dui je chuna Pakistan mugu ka charang kang ge ne haina ja kang kreu chang dele je ka chedle tati be chai ka Pakistan gu ka charang kang ge ne ai ka tum tung dui mil later ge je hai ke je rex kuiring ko le je che ne chuna haina je kang kreu chang dele je ka chedile ai po Indian rang kang ne te ga gai da zai ne ai haina kang kreu je kang rex na ria gule za chirun na mag je Pakistan country ge ruiji chicken meat ka chebes du chuna haisna je rak te se chang dele je ka chule ting te zai te ti ba chai ka ga ai ruiji kg ket ge je haisru je angkai je haisru je ringye ring ko le je ka chedile za Pakistan country gu ka charang kang PKR haisna je rak te set ai gumbe India country gu ka charang kange hai surok pe regule The UN Children Fund UNICEF gu spokesperson James Elder ne saje Turkey country banai Syria country ge gete kan chibe mi ki hing be wong bzikne hana point ramze teun rim kam dije pnui ki tet hing dije chunaria tingmui ka changdu ka zei bi higdu garim pui ki remge zei je lare leje ka chedele ze Turkey banai Syria country ge gete kan chibe wong bigine hana point ramge ki je chai di zai chirun magze pnui pui peuze gete kan chibe wong bigine de cheni bzigine kang gyana changdi mine duhana point me chuna misonga je Turkey banai Syria country ge lamuile je UN Children Fund UNICEF spokesperson James Elder ne sali Aigene na maikna ke zikre zemingeu tingkum chana jang kai ke chum summa higi ge de regu man sa loi gai dele pi gai jang king gai nim le ne je to dele